I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Skywarsa, gdje imamo intro. Vjerujte mi, ovo će biti napokon intro. Ok, krenuli smo. Malo sam se povećao krenuo, totalno da mi ne bude kao prošle puta ono. Možda čak i ovako stoji. Može tako, eto, tako nek bude i svi sretni. Padam dolje. GG. Znači ljudi, recite mi, ako vam snete ovako, da ovako, na primjer, povučem dolje, ovako, pogotovo na armor, nešto mi malo, kako bi rekao, lakše. Pa vi recite, da li da to radim tako ili... Ok, idemo na centar. Pa još u golemku, na primjer, da neko ne bude sad tu. Jel ako bude... ništa od nas. Opa, neko gađa. Si gađaš. Ti gađaš mene. Mene neko gađa. Jeba ću ti. Ajde, dođite. Dođite na PvP. Ovo se usudi, nek dođe, ko ne. Jebka, noob. Vit. Inače ne. Još jedan Iron Sword manager. Ajde, brate, dođite vamo. Uho boli. Uho te boli, a? Te uho boli. Uho te boli. Mene to ne zanima. A te uho boli. Već. Već. Aha, da bacim. Yes! Sam pametan. What the Oh yeah, pobjedio sam. Tako dobar osjećaj. Igrat ćemo se jednu. I to bi bilo to. Jam. Jel to isto nije ona lokacija? Ovo su nešto ko pečuće. A nešto pa... jebika. Ako ima smo... ja više ne. Ovo je već zločesto. Ok, ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se sljedeći